today we are going to work on reading speed, reading skill. ناين باب قلت في حويكات reading speed بهالتفلتو لها بزوج زي جلسات حتى قص خيم بمو قالوا عسرت قصم بلو إذا وحدة تكنيك follow جيكا practice نمواري حدا ناعينتنا بقصاص ملحسنا عيننا أو حدا بوش نايكوني نتاع عيننا تمتاز اللقال ديكونا ملحسنا نحن تقال داد مسا عيننا جن كأقول تسوقي مخيال الحجي حدا لا ينمو بحنس أنا يمرأي عيننا قك ملحسنا يمخد practice بقواري مجمع جن بحنت reading الجمرينا حنت نبب أدايكم الله دقائما بيع حنت غاتوسد 50 seconds which means 1 minute حدا كوكمي لك عند هذا التفيا لذا أول شيء حدا عم بيكم تردوارو إذا حجي ترى ودينا أبصبوا نايكاب level 2 عمل لنا ماتيو تدي ودينا جن reading speed ناتنا ويكل تافه أنا بنا زهير له ماتيو كلا يسع دون دبلنا فيديو براكتس نقولنا كنعبيو أقداسيو كنا نبلو كنا بستخدم مثلا عيننا قديمنا خده نتقالات كامبو لذي بفلو كنا بمثلا حجيتها نباك وكمي لك هذا تفيا هذا وش حدا تدوان here it is let's start. اوكي مجمريا ترداكم ما ترداتكم هجي قلطا فناكم كنا كل شيء مستي مردا مس comprehension مرداتي قلطيف كنا بكات ري ترديكات ترجم يبلون هاتو مودات علامه ناي منباب ام بيبكات تحشتو مركابي ترى مودات صحيحكم ويقول تسيقاكم ترداكم عادي تريسيقاكم ما ترداكم لا لازم قرب ديسكاس نقبر حجي اوكي what time was it was about 2 o'clock at night so what happened he woke up تباربيرو how did he wake up he woke up suddenly. Then he heard some noise downstairs. Then he got out of bed. How did he get out of bed? How did he get out of bed? Silently. كسلوا كبرت okay. And then he went downstairs and there was light on. In the living room. Then he listened. How did he listen? He listened carefully. Then he could hear two men talking. They were saying something about police. They were speaking very quietly. Okay? How were they talking? How were they talking? They were talking quietly. How did he get up? How did he wake up suddenly? How did he listen? He listened carefully. How did they speak? Quietly. Suddenly, carefully, quietly. Okay? So burglars, I thought. Immediately I ran back upstairs. How did he go back upstairs? Then he ran back immediately. Okay? Obviously I was frightened. Then the police came. How did they come? Fortunately they came. And they came quickly. Fortunately, and they came quickly. How did they come? They came quickly. حجينا متى نحن نذهب؟ كلنا how كما يجروا تسيو كما يجروا تزاريبو كما يجروا نلعل تمليشو. توم بوليس كما يجروا مثلا كما ينزل كله زملس كلنا بيل وايد ودعاء هنا. Okay, he woke up suddenly. He got out of bed silently. He listened carefully. They were talking quietly. He ran back immediately. The police came quickly. كلن زين adverbs بحالا. Adverb have adjective بمتايد في الله. هجي خمسة في سكرين تقول لهم. We have some examples. Okay. Adverbs describe the verb. Adverb. Net verb ترجمه الصلماتي. He came down. تحت مسيب. How? Quickly. كما يروح المسيب. أما أسوس. لذي
adverb net verb يزغلص كما يروحم تصاوتي كما يروحم مصه كما يروحم سمعي نتي action بخماي كم تفصم قلت كله adverb بزح جها الو يالو هجي مس adjective تاثيرنا هنريو بتاع اقداسي ابزي خلت سنتنس الله she danced beautifully she is beautiful هجي نصر قالنا باش منطعم Helen danced beautifully كم كلنا Helen is beautiful كم كلنا beautifully من تايقلص الله beautiful من تايقلص الله سكرين تريو عبد الله Helen is beautiful من نقلص الله تزغلص الله underline غيرنا تقلص قالك بدمو الله beautiful حجي معنى Helen لذي Helen سبع noun ناون دغلص نسب ننغرا دغلص adjectives بلنه adverb ግን ነሰብ አይሆን ትገልጾ ነቲ action ናይት ሰብ ይገልጽ how did she dance she danced beautifully okay she danced beautifully he came in suddenly the haliti sentence ነራያ he came in suddenly ብድንገት መጽዩ አመጻጹ እዩ ድንገት ነው ነታ came ትብል ቃል ታተገለጽ underline ይላል okay suddenly ንመን ትገልጽ came ka verb net verb ዝገልጽ ኮይኑ net action ዝገልጽ ኮይኑ እቲ action ከመይ ከም ተፈጸመ ይዘርየና net ሰብ ዝገልጽ ኮይኑ ወይ net ነገር ግን adjective ስለዚ he made a sudden move ድንገታዊ ምንቅስቃስ ገይሩ ነቲ ምንቅስቃስ ገይጾ አፍተቀዳይት ግን he came suddenly ስለዚ ዞም ly ወዲም ዘሎ ቃላት 10 ቃላት አፍታ ዘንበብና ጽሕፍቲ ደቂቁም አንብቦም እቶም adverbs ንምንታይ ይገልጽሉ እንዳስባልኩም موداتو كلاي غيزين بيكما اساسا غيزين بيكما ام قرب تشعوكم تخيلا دن ازي مسحق زخونه اندينغ سلازلوا تردياكم مالاتي حجيغن adverbs انتاي مالت مهانو دحر مردا كلاشاتهم بوخلهم I'm 100% sure you're going to understand it so adverbs clearly describe the verb adverb net verb ترجم وسخلو مات قال بالو adverbs لذي الverb كما كم تفصمه اكايدا ابارعه اساساتيا ني حدا قالت كلنا adverb متكم adverbs كده بزح يزي adverbs ly الله مس adjective تماثلي كم زرينا beautiful تلانا نسبي beautiful flower beautiful girl beautiful يقولنا تاكشني كما يروح تفصمي بسبوك كم تفصمي okay sudden move دنجتاوي منقصاص نت منقصاصي بدنجت كم زغيرو قلنا تاكشن قالت والها adverb لازم adverb كو adjective بج مقد زيفله مستانباب دخلنا زياده خنصرنا ግን ቁርብ አብነት ንራህጂ she walks quickly she has quick feet አጋራ ቁጥፋቴን እንከላ ነተና አጋራ እንተከሳልና she has quick feet ቁጥፋት ሆነ አጋራ አለዋ ስለዚህ ነተና አጋር ንገልጸናልና she walks quickly ግን quickly ነታ walk ያትገልጽ ከመይ የራ walk እንግል her walking was quick so she walks quickly ነታ action quick ነተና አጋር one final example Jackson danced happily Jackson is a happy man what kind of man happy adjective مهنا خلاص بطينا ياتو adjective كا بتقدم lessons رينيرنا لذي Jackson is a happy man what kind of man happy man ابتحنت كن happily danced انت اسعسعي حقوش من بعض قال لذي adverbs الverb قلت خلو adjective كن noun شيغلصو I hope adjectives and adverbs are clear now go back to the reading ابحنت دا كتنبواش قاعد تخلو دقايق من نبابكم reading speed ناتكم قلطافه نبابكم اممهاش كسرحوا بزلابو that's it for today see you in the next lesson